Mobibia aha at the bar True Value Multimedia. A dear me just so a Kumaka Raphael, I do not frame me toxic. O frame me toxic a major so. Me do bibia say we do a year fidie ene wo phone no ato ya de bia no ye ka say o subscribe no am obi so aye wa share link na am obi so ahwe aha True Value Multimedia ye wona na hema junction aye wo Amachizia washing base ni mu o frɛ ya obetima frɛ 0248 960470 o frɛ ya dwumadie bi a wudi bia no ye ba betwa ma ofefefe ama eye wiase nyina aye den ate wonka na ene mi won komoson kokora ye ba bedi eye Nana Black Tiger a owo eye Sabozongo eti Sabozongo ewo eye new tafo achem na Nana akwaba henia yo mbumwe nyakopon adom ene Nana no mo mpaibo nti yeti ase Nana na sim bisa ne se obi wo hono ma one oba bi eti oba na bu ni kwasia obi wo ho ne bema biti bema na bu ni kwasia se nipa no eba wo nanse a emwa be na obetimi de aboa no yo akwaba ya enukwe isi de kwasia bu na doso adoso mema kwasia bu mema kwasia bu ni nyina ebi ni ho ebi fim oni oba wo ho mema wafa oba udi so wabo oba na ru pepe so bi afi de edu se aware na nkasa bem oba ise tweme ba ton la so se me anya ware obi sade no etumi di ohaw kese eba enti se wo be ma no se wo super sa oba na odo sa oba na dia na waka na oba no fa masa tubri kabra bodu na Tiger ho a kwen bia so oba no be yo hye bia togumo so oba eso oba na chi eso oba na chi so aja se eso oba na chi kwen bia so oba ji no watum aware no be ba so babo Nana ye na enim se odo ho efedi se nipa no edo wo mpo na kosi se na nipa na timia bi na no aka cho se ompe obi se nipa na mpe obi mu a edo na obetimi ayafa ni metimi afa se e wo se metwe odo no eye sa nipa na o se ompe berema na bi mu so oba na se ompe berema na bi a oba no odo na ati efi no mu no ebi o nye kwa so aja se ebi wonu se san gofo yi on ma ba ni papa bi so en bi mu ma se bi a ya na ye ka threaten them who to be tram them to me be man adwin fi trim kura yi ni do ni bibia ahun be man kwa ne ho we be man be sun ayaya obekọ busua ho ayaya the same time no busua no yo kura sa hu na atwe sa nipa no adwin fi ni o to mi sa yi na adwin fi busua fo no mu be man be ko no o se ya de ya ka bre ya ni ya se obi o ko ba bigina ka se o se on pe onye force be man so say odo no se na wo ho o go super no eduane kura o tibindi o da wona na Nana saade na okay Nana odo nipa na ka so odo mpu ekosi sen na o ka so wondo na saade na wo ba beye amamre atwe nipa na do no entingo enya de betimi ate akọ sebi tafati ura da no atupu mu a na agbo bi rom so what you say enya se wasa tu bibia na waloku bibia asa what you say ena se yekum na ye huhu mu a ye trati huhu no ye challenge no e ma ye saka huhu no e breki no eyi fi ne so ye gare cha nipa no huhu ema omaka so otumi nyane no num na se ne ni aba na so menu me ho oma betimi asafra be ma no ifa cho na wodi na minim it will happen okay ye ma oba so aja se ani yekomu su na ye hu se enye wo kire mu do no no a ese ujai so ka cho ne se we do so ka se enye wo kire mu do ansa na nipa na be ba no mo be mo hwe ni amam mo so enye wo kire mu do ba ne be ma no be compatible na wo kire mu do etu we ye denze kwa enfa nko se enim obetimi aba na so aton la so still obesianko
besa mo hwehwe mu na ye ne kra mu dia ansa na biribi sa ba ne sana oh anu kwa dia se kokontia waka fast okay and dia semula ka ABCD to ta se nti se enye kra mu dia na se na onipa no pa yetumi ye amama kwa bi se na ne kuma beto ne yimu ntinu yetumi ma ne samba e mo ne ko akosi pempeso bi so enye ne kra mu do kra yetumi ye ma oba ma ne kosi pempeso se ne ba ya rasi na orasi ni sunu atete no so beti na ebi se enye okra mu do na se akajo se oba we o ma be bo da chi a ebe nti na wo oba no ebi akobo university wa kan no se na onu de o se ni ope no pe no mpo bi obi ni obetimi aya onu so ne bo beju kakra ansa na okay so de eduma na odi aba wo be ya man onu so se wa ba ne bo ajo etire na ko de ne wa sema because ya ka kire oba bi mehia lady bi kana me ne twetwe nkomo oso aboa oba bi aboa be ma bi amana kwakodi abrochi na be ma no efre ne kaye senti no ontimi nya den ontimi ne ntina bi odi esu sase di nkomo na sase me ne ko bae oba bi sa no oba bi sa aboa be ma adu san pempenso no odi na asemba na se enye ne kremu do a ebe na mo betima ya o se ade no bi kwasiebuo so ta se odon kremu do no ewo ho nanso se de jafra che ebitimi twi kra bi bua kra bi so ta se kremu kra nya de kwa timi twi kra bi de bua kra bi oni enya bushani a na so nse ne ho atire obitimi aboa no wati ase bona waboa wo no obitimi ahwe oni mo se ni asimesi a akada meni bibi amewo ukada butuni so onu suri no abanachi wacha se atire tem ya mo hye bia no odo no ho wacha se na ebi seda wo aboa wakodu ho wakosia obi wacha se wakosia obi no oni kremasia no ebi asa nipa no mu akita no oni se wo obi a wo oboafo na se wo obi a gba be obi dachi akosese bibi dachi nti ono obeki wo ho enti so obi obo na se wetimi etu na mu na kodu pepeso a afa na nipa no so umema ni omani age ana ni age munyina moni bagie a anu de se be wo ni kremo sia kwa a se mu se nipa no wa den obo ebi ebo apayo ebi so kwasiebuo so ta se enti anu no de wo ye den kura oboa ese oba ochi anu de anu kire se kremu hia se ni se ese oba ochi enu kwampo de ye hwehwe mu mpom anu de straight no never de by now oja born e mane na se obi sa straight no se nokure sa na ti de na se na straight be se omu eyi kire na ye fe ni ye se di tutu be ere to no e de atoto anya sa wo se nipa no so no yetimi break wo ho so ta se enti sade no e manipa bebre no e hwe omo nkwa sade ma no na dodo na se obi timi ka se me spirit na kata me yere so ana me yere step spirit na kata me be mana so sta se me mete de bia nokwe be na wo sa se ya nokwe na medical ka che se hunhun bi bua hunhun bi se oba na odina wari no ebi na wo kra mu sha wata se ono no kra no muso movement na oni no move ko no ayi obi ya na dafu bi ya oni ni bi ya ayi busuanu bi ya obi ho busuanu ebi ya ne mami side ebi ya no mami side ne mani bi nya ne sa anani papa sa na baby and man this one man bi nya ne sa lebre kwan bi on be fa so a on be ka say on be say be ma no na so on be ma oba no baby be no something like that on be to ne ma ade mfata fa ndo so ya no mu se kra no mu e den a they say oba no na kra de wa omu se no bibi ko oba no kra no age ati chire mutu o mokoro ye mefa
What I say, I could have no ne maso. Yeah. Nti o de kana butu so. Abesi lechi. Sanso na onu so se wona okra mu e de si na e ba okra tumi je no. Eti ye we kra bi tumi je kra bi. Oba kwa kra ba tumi aje. Because oba no biase na oba no unim kra o de ba e. Unim tumi ekita na o de ba e. So what I say. Denti na mu tumi awo bebre. Before omu yisika omu yina so biada ketua na omu kura mu no ba develop. Yeah. Ahwe Ebusia. So I say. Na so saa de no bebre nim eti se bi obakofo de wo pe da de won aka no de omu tia se no wafa ni onu mo prosper no wafa ebi no agimi enti saa na omu de no be so omu say ono da bi mun se sani pa na wajinkwa bi a ni ebe sisi mu nyina no abehye ono nti mu nya botre mu kokro no o mo se mu nyina no pepeso bia beka obia sama family na develop. Okay. Nti kra bi pa. Nana oba bema bi wo no ma okwakoware ohu oba no ye mema no eya na mpempi no ye wo ade a attracting e ma ye wale oba. That's it. Saade no I hope so woni me so me ni obi o mo tie enso ni obi o no ma wo de ope oba bi a ho eden na me ko wale a mehu ana se den na mehu nye ansa na ma wale oba wo mo oba wapene wo hu ne pepe so bi a oni age o ne kremu ana ne yem ne nanti pese ko ware no first ade ba ko a ese woni se ese ubisem ase ana oba so odi ne tina aton last no eya na mema no bi orashi oba de ofa na no tina na se good man kura nya botere se o mo na ofa na chi na investigation obe ojaje ana wapen kwa wapen kura na ma hono e bi limu no ye investigation obe mi nya nanka na otisen o good there ana dan fubi na o de fufa na o yi fim eti se papa no mo obeti papa no mo dan bone no ojaje na bone no obeti so aton la se ba ku mu anu de obeti ne ya because sadi pardon say bi na tanfo ni sadi pardon fadi me jire no ena o akopro ba no apeni ne na fo o nyina oni free na so na o mu bi pewo o mu nya ena kra no mo hia wa ha ti kwan ya obeye ka se bia obeye enye nsem nyina obeti na ye no kre that's it eti wo no oba no yi mo no we service kakra na onya no kre ba ko mienu yensa bia wo se nice fine afi no wako bushia na hwadi kan ko bushia di hwadi kan be 2 times 3 times na verify bibi from ho first say oyo budu fie ni so a ejane na no o beti be den o beti information bi omho eti wo be fesi aware na fine eno so no wankasa no wura hu ansa kwan da hospital because obe bibia ma o fine na so no obe du pepe so no no oyi ne kra ne character ne chiro at once o tutu go dia sim da dia kata so wale na wie awe wa fe ni so asika no o nya sika bebe so kra na fo wa sati eyi chiro say yi chiro no e ma wo be ma no kofem ma dwendwen ti no odwuma ekura no nya daje en fo wa dwenko so ba de obe wo ho ba no ba re na sade miensa na se wo ye na mono miensa na se wo tu na afutu be na ode be ma yen youth ayasi so ye mranti ya titiriwo ayasi so emma no so ka ho se wa hu obi na nipa no wani gye no ho pese wale no afutu be mpa na ode be ma ne se ode man as a young man ode be ma wo ba se okwakoware futu a me de be ma ebejafo ni se bi o ya brantie uko hu oba na o hia no ne ho efe na onya fe na wona nkrem hia na wo pe no na opele ma wa nyabotare na investigation ne ho
e bi kwa na wadanfo bi serious bi mpra no 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 pese o ka no kwa na kire anumu no ahwe na wadanfo hu sade na o se waje ne mpra kwa no so be fa so ta e nyama bi a enfata beba mu no aware mu no aba be gu mu aware mu oba side dem aside sa uyo ba na hu be ma na be ma ne pa so nya botere e bi no serious girlfriend bi o na so be ka je say no be no as I say o pa just at that nti wa pinya ma no e bi na ye ma no e buru na serious wa girlfriend dem so afi o de ni do nyina be gu so ba ko no so tia no so ai man so no so be ko fa hu ma se se ade oni pa bebre eti se hu oba na se open na nyabotere wo de wa fe na wa pe no o e bia wo ku o de bi o bra de bi yo mate manage on fine o si mate ne no makwa waje na mu hu no enrashi at once sa bisa za se bia bramenda ba enyi se sa nyabotere oba no rashi kwa nyabotere na investigation bi fine ho na hu no kure na ansa na wa wurem because anyama no ese aware ese ne ma bebre ube ware wi no na o de wa fa hu mu ne ma begu mu no e fa asempa emba yo etiefuo ne ahwefuo ye ne nana black tiger na edi ahiemu ha no o kire yen kwan a ye be fa so a ye mprantwe ya wale e be gina ho so oba bi aboa o se bema bi aboa wa menye ni boni aye so oba bi so aye o sa se bema bi so aye o sa na black tiger wa ha owo eti sabo zongo owo ho no oba ho a obedi wasem ama o yesi e de be manyame nya de manyame anyame obeche be nana de obewura honhom mu a make sure say some compatible na say mukra no e match na say ordain say mo betena nko ade a na be de be nyama fa ho ama mo asan come back together say mu nye ordain dia na be ka no kra kire say oh no oba we omwa say wan ka sa opede a ene ne de be kire ne ye wa wojejereje ene nana de ono onhwe ho wo na ope na ode ma wo nti obetima afre nana ewo anahoma trofo no so nana fa no matudwa na de atiefo enya on number na ye hwe de ebidi so yo me no man 0243 563279 0243 563279 0549 597139 0549 597139 yo ye bedo bibi ase se brain nyina no motie yen na mo hwe yen aha True Value Multimedia I won na Hema Junction inside Amechizia washing base wa abronsan so na ye se na wo dwatondie bia na so pese ye bo hu de room out ye de fence ye be program bia ma ye be fan live ma e social media wo betimi afre 0248960470 ofra ye beje wo so ye no wa eden ahwehwe nkomo bibia wo pe se wo ma eye ebu akwaman ene Ghana man nyina tibia no press conference na wo pe se wo yo bibia wo pe se wo ye political non political social bibia games bibia ofra ye beje wo so 0248960470 ofra ye beje wo so na da se ne ye be se aba ye na black tiger beje nkomo bebre enti me nyi wa fidie no mfia uhu link na share mawunia na wunia so eden enye bi nhwe na uhu se ominia we wo hawe mu na menyi pitimi nye bibimbo na fa no ma no frɛ no na ka minia mati papa bi din wa ha me yenko na yeden na wo problem no embe we yemo a friend in need is always a friend indeed it is treunia pampano na che ne se yare no yare a black tiger ewa ha na black tiger ewa ha o eti sabo zongo soro hono a ho ba hono a obe problem no I believe say o problem ni na be we but that will be say danyi na mo hwe yen e besan ehia bio bye bye.